Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTuber semuanya. Hari ini kami lagi ngapain? Hari ini lagi mencari tempat lokasi proses syuting lagu terbaru lagi. Jangan lupa follow TikTok kami Obeng Idea dan Ulim Ajaya, juga ada bersama Bang Kandar. Dan jangan lupa juga bukan subscribe. You could try to play but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got their attention, I'll leave an impression and take a redemption. Just kill, no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Le bila bang tau. Oh, belum diham. Lagu udah nonton? Lagu udah nonton? Lagu udah nonton? Oh, kat trip. Bang dah. Bang pun lagu dek. Anda ada puji dua orang. Hidup. Luka becut. Lagu mak wa pula jago. Luka becut lah. Kena becut. Dengar tak? Dengar tak? Omak dah lah. Mak dah lah. Mana bang? You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Ya guys. Di sini kami ada bawah siri. Tak trip mana lain baju bawah siri. Ini proses syutingnya guys. Indah kan jembatan ini kan? Ya guys, halo. Ini kami hampir siap selesai syuting hari ini. Ini masih di daerah Aceh Barat guys, Rarungan. Semoga hari ini lancar ya. Benar namanya lah ada orang muda. Nah background world. Aku lama minta orang rumah. Ya guys, di balik layar ada Elimur. Tuh, Bang Kandar yang tersiksa. Jangan lupa nantikan ya. Sabar dulu guys. Rekam tua. Sebelum itu nonton nilai video-video yang lain ji. Hah? Mikrofon. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is... Ya guys, kita lanjut lagi. Lun dah rupa begah udah hai. Lun nyo dibeli belayar. Yuk ke begah guys. Rekan-rekan lun sayang buat teh jantung mendum.
Oh, background ni ilmu guys. Ini kau mengendarai ilmu. Nyanyi itu kau kenal tak? Yang yakin berusaha, yang kaya beta pepe dada, Bandungnya hendak puasa, udah berusaha. Ciri yang ketiga. Tunggu ya, videonya selesai insyaallah. Stand stood. Every minute with the fever dreams, I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. Ya guys, sekarang kita berada di lokasi yang kedua, tag yang kedua, yang ketiga guys. Sama saja, kedua atau ketiga sama aja guys. Awalnya ini guys, ipaj Hoi, dalam deh guys. Tengok kan? Ya? Tuh. Nampak ajak kan lu. Lu lalu di sungai guys. Rekan-rekan saudara Mendum, anak Aceh Mendum, semoga kalian semangat ya berkarya. Apapun bakat Anda semuanya, ayo keluarkan semuanya. Jangan peduli nggak ada uang, nggak punya peralatan dan sebagainya. Kita berkarya apapun yang bisa. Dukung anak Aceh Mendum. Ya. Jangan lupa subscribe kita juga. Follow TikTok kita Ulima Jaya dan Obeng GTA. Ini bersama Bang Kantar juga nih, kameramen. Guys. Indahnya padi di sana guys. Guys. Ini panai hoi tu guys. Aku kuken sih. Sampai jumpa, nantikan lagi ya nanti insyaallah. Dan kalau siap kami mau pulang. Aduh ya Allah. Guys, ikut. Itu apa namanya bang? Itu badak. Itu badak Aceh ya, badak Aceh Barat. Di sini lagi megol. Ilona. Lagi megol guys. Ya. Ini di daerah Pelang guys. Wow guys, tapi aku bukan sih mengatama lagi kau. Agak kan? Nah, belakang sana guys, agak kan? Tuh lemu lagi pajumpun guys. Nah gitu. Lên gì ô bằng hả? Nho con gì ô, nho trong ngõ bèn thì ta bê mà tiêu wow cái con đèn. Ya guys, lagi syuting guys. Nggak boleh repot. Ala kada squads. Jackpot. Masih di depan Zoba guys. Di jauh kami berjalan guys. Oke, tunggu video klipnya guys. Ya guys. Ya guys, dan hari ini hampir selesai dan kami mau pulang juga. Ini tag yang terakhir. Jangan lupa pokoknya ditunggu ya video klipnya. Sampai jumpa rekan-rekan mertua, love you to semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apa? Mereka telah dua bilik. Apa hendak dikata generasi daripada gila. Cakap-cakap di media laga bumi korang punya. Itu akhlak dah tiada dan sembahyang pada lupa. Bila nanti korang mati siap bunyi ikut neraka. Saya tak nak lupa diri apalagi sampai gila. Tapi saya nak bagi tahu itu ilmu saya punya. Ada orang yang kasih ni generasi punya agama. Maka cepatlah berhenti buatan keji yang celaka. Kabar negeri kita sampai bila kan lagu tu. Sorak-sorak kita tangguh apa kita nak ada malu. Anak kita bawa kemas sambil berkati bercerita. Tanah Aceh yang bercinta aduh cakut tinggal nama. Entah bila generasi sadar lahir bahasa mula. Mungkin beko datang lahir lama tsunami yang kedua. Mayoritas kita Islam kalau kuat lain cerita. Moga Tuhan memaafkan kesadaran segera tiba. Zero dalam seputar bermakut beda jackpot. Kita pay untuk belajar balik-balik dalam luhak. Remeh hatum ada mengguatan bergerak kena support. Karena bukan diri jaga bergana beda depot. Alam memang doa jackpot, jackpot. Ada mudah rubah kedai. Jackpot, jackpot. Negara ikut sedai. Jackpot, jackpot. Urut Tuhan bitan malam. Jackpot, jackpot.